ذهن صنعی، اینتלקت صنعی، هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های AI عباره‌هایی میباشند که ذهن انسانیت را مشغول خود نمودند. اگرچه ذهن صنعی امروز فراگیر جهان گردیده است، اما اکثریت از رشد این نوآوری هراس دارند. هراس از چی؟ از آنکه در آینده این اختراع میتواند جایگزین انسانیت گردد. اما یک چیز را فراموش نباید کرد. ذهن صنعی اختراع دست انسان است. انقریب 70 سال پیش، یعنی سال 1956، دارندگان تفکری پیشرفته در فکر اختراع بزرگ بودند. شاید در تصور ما هیچگاه نمی‌گنجید که فردا اختراعی سر می‌زند که مثل انسان و حتی فراتر از آن اندیشه، تفکر و جهانبینی داشته باشد. امروز این اختراع به حیات ما وارد گشت و آهسته آهسته جزئی از حیات ما خواهد شد. کسی نمیتواند این را رد کند و حتی ترس و هراس از آن عاقلانه نخواهد بود. ذهن صنعی چیست؟ تأثیر آن به حیات ما چگونه است؟ پیوند آن با تکنولوژی معاصر تا کجا توأم است؟ چرا اکثریت آن را منبع بیکارمانی انسان‌ها در آینده می‌دانند؟ آیا ذهن صنعی باعث کمسوادی جامعه جهانی می‌گردد؟ و چرا مهم است که ذهن صنعی را در حیات روزمره استفاده بریم؟ ما این سوال‌ها را در برنامه معارف و زمان تحلیل و بررسی خواهیم کرد. هر نفر پیش از آن که به آموزش ذهن صنعی آغاز می‌کند، پیش خود سؤال می‌گذارد که ذهن صنعی چیست؟ بیایید این سؤال را از صحیفه متنی تحلیلی ذهن صنعی یعنی چت جی پی تی پرسان می‌شویم. طور معلوم گردید ذهن صنعی مجموعی سیستم‌ها و تکنولوژی‌های حساببری الگوریتمی میباشد که قابلیت آموزش، قرار قبول کنی، تشخیص، تحلیل و حتی مکالمه با انسان را دارند. این تکنولوژی امکان می‌دهد که عمل‌هایی را که تا به حال تنها توسط شعور انسانی اجرا می‌شدند، حالا کامپیوتر و سیستم‌های خودکار انجام می‌دهند. اما با این پاسخ ما اکتفا نمی‌کنیم. پاسخ متخصص را نیز در این مسئله صرف نظر نخواهیم کرد. یعنی اصلا اگر ما گوییم که ذهن صنعی چیست، این یک گروه الگوریتم هایی که میتوانند عمل هایی که انسان میکند قسما یا پوره تکرار کنند. الگوریتم ها در اساس داده ها ساخته میشوند که این یا و دیگر عمل در همان داده ها افاده کرده شده است و این الگوریتم ها در سمت های گوناگون استفاده برداشته میتوانند در ساختارهای مالیوی یا که در ساختارهای تندرستی، کشاورزی و غیره. در این روز یعنی الگوریتم های ذهن صنعی یا که خود ذهن صنعی قریب که در تمام ساحه‌های فعالیتی حیات انسان منتظم اشتراک میکنند. در بعضی دولت‌ها پیشروی این الگوریتم ها یعنی ذهن صنعی در سمت بی‌نهایت پیشرفته است. در دیگر دولت‌ها باشد این در رو به سوی ترقیات رفته ایستاده است. ذهن صنعی این تکنولوژی مخصوص بوده به کامپیوترها امکانیت می‌دهد که فکر کرده قرار قبول نمایند. حالا آن در ساحه‌های تندرستی، تعلیم، بانکداری، صنعت، نقلیات و حیات هرروزه استفاده می‌شود. در آینده ذهن صنعی می‌تواند طرز تحصیل، کار و تجارت را پورا دیگر نماید. خود ذهن صنعی یعنی همون بسیارتر ای میگن искусственный интеллект. این خیلی کلمه روشن است، به همه معلوم است. طرز استفاده بریش واقعا برای نسل امروزه خیلی کمک و راهنمایی می‌کند. شما در پورتال ذهن صنعی مثلا یکی از آنها چت جی پی تی، شما فقط مقصدتون کوتاه می‌نویسید و خودش چند تا سرچشمه یافته به شما میده. سؤال دیگر: تأثیر ذهن صنعی به حیات جامعه چگونه خواهد بود؟ ذهن صنعی به حیات انسان‌ها تأثیر عمیق و فراگیر می‌رساند. آن نه تنها روندهای استحصالی و اداره‌کنی را ثمره‌ناک‌تر می‌کند، بلکه نظام تندرستی، معارف، نقلیات و حتی مناسبت‌های اجتماعی را دیگرگون می‌سازد. با استفاده از ذهن صنعی، انسان می‌تواند کارها را زودتر،
دقیق و مشخصتر و با اشتباه کمتر اجرا کند. اگر که ما تجربه های جهانی را امروز آموزش کنیم، یعنی سهم ذهن ثنایی به واسطه زیاد شده است در کدام روند؟ از مثال عادی، یعنی خودی تحلیل داده ها. مثلا اگر که شما یک شرکتی استحصال کننده باشید و شما یک گروه داده های دارید که وابسته به فصل، وابسته به ماه، وابسته به طلبات سطح استحصال هر خیلی است و به شما مثلا در مثال عادی پیشگویی لازم است که موسم آینده به شما باید چقدر یک محصولات معین استحصال کنید. یعنی به آن تحلیل ها برای ذخیره کردن موادهای اشیاء خام به شما دشوار می شود. یعنی در اینجا باشد الگوریتم ذهنی ثنایی می تواند به شما یاردم کند استفاده از آن داده های تاریخی شما یک پیشگویی تعیین کند که مثلا سال آینده شما باید به همین قدر اشیاء خام ذخیره کنید تا اینکه طلبات وابسته به داده های تاریخی شما خانه باشد. این یک. دیگرش مثلا اگر در آموزش صفت اشیا، یعنی حاضر این زمان تکنولوژی وابسته است که وابسته به گرفتن رسم ها می تواند صفات های یگان یا این یا دیگر اشیاء را آموزش کند الگوریتم و به شما خلاصه دهد که اشیای برآورده شما صفتش خوب است یا دیگر است یا اینکه باید آن را از نو کار کنید. این میتواند در سمت‌های گوناگون صنعت خود در استحصالات باشد، خود در کان‌های مثلا استحصال صنعت‌های قیمت بهایی که دیگر پر استفاده بوده شود و ما همچون شروع ذهنی ثنایی یک چند واقعی‌های گزاردیم که با مثلا شرکت‌های خارجی علاقه این تکنولوژی را استفاده برده سازند و با واسطه مثلا کامراهای نظارتی که به واسطه در همان مکان استحصالات نصب کرده شدند در رژیم آنلاینی می توانند شکل استحصالات را پورا نظارت کنند. مثلا اگر که در کندنی کانها گوییم همین تکنولوژی وجود است که وقتی که یگان نمودی سنگ یا دیگر به بارها گذاشته می شوند علاقه تحلیلی پیشکی این نمودی سنگ ها گفته می شود که این چه نمود سنگ وزنش چقدر کدام نمودی منبع ها دارد و وقتی که مثلا یگان مشکلی روی دهد علاقه الگوریتم پیشکی به شما آگاه می دهد که همین نمودی مشکلی یا که همون نمودی یگان معمای با وجود آمده است به شما علاقه یاددام کند که پیشکی قرار کنید که چه همین حل و فصل مسائل را یابید. اکثری آدمان وقتی اولین بار با ذهن ثنایی سر و کار میگیرند جوابهایی که هوش مصنوعی به آنها پیشنهاد میکند برایشان قانع کننده نیست و نسبت به این اختراع خلاصه های منفی میبرارند. ولی همه چیز در اول به انتظاری های هنگفت تخیل انسانی به پررگی جوابگو نیست. برای نتیجه های دلخواه را گرفتن باید کمتر انسان مهنت کند. خیلی وقتی که شما یگان درخواست میکنید اگر که سوالاتان عادی باشد یعنی جوابم عادی می شود، یعنی جوابم آن چیزی که شما دلخواه میخواهید پیدا نمی شود. برای همین در همین روند قسمی یا اینکه فاکتور اساسی ایجادیات آدم اشتراک کنند. یعنی وقتی که شما میخواهید که مثلا یک حجت رسمی به واسطه چت جی پی تی تیار کنید، لیکن وقتی که شما دو کلمه می نویسید که به من حجت رسمی تیار نما، خود الگوریتم چت جی پی تی یعنی ذهنی ثنایی یک حجتی که عادی هستند با وابسته به درخواست شما تیار میکنند که ممکن که حجت به یگان چی کار نبیاد. برای عمیق کردن و موافق به دلخواه درخواست خود رسیدن این نمود درخواست ها را شما باید عمیق‌تر نویسید. یعنی چی نمودی حجت یا که چی نمودی متن، کدام عامل ها باید در آنجا تاکید شوند، کدام معلومات ها باید جمع کرده شوند. یعنی بهبودی یعنی انسان ذخیره مهنتی انسان در آن است که اداره این نمود الگوریتم یا این نمود درخواست خودی وابسته به شخص است. یعنی تا آن دمی که شما درخواست رو درست پوره عمیق پیشنهاد نمیکنید چت جی پی تی آن طلب کرده شما رو پیشنهاد کرد نمیتونه. بیایید مناسبت خود انسان را میگیریم. ما هیچگاه نفر دیگری را با یک نگاه نمیشناسیم. نمیدونیم که باید با او چگونه رفتار کرد، برایش چه چیزها پسند است، حالت روانی او در کدام مورد دیگر می شود، کدام موضوعها را با روبرو شدن با او بررسی کنیم تا راه درستی مناسبت را برقرار سازیم.
با همه این خصلت‌ها ما وقتی آشنا می‌شویم که ماه‌ها یا حتی سال‌ها با آدم دیگری رفت و آمد کنیم. یعنی تنها توسط آموزش برای ما معلوم می‌گردد که روبروی ما کی ایستاده است. اینتелект صنعی هم همین گونه خصوصیت آموزشی دارد. تنها روند آموزش آن نظر به معینه سر انسان تیزتر صورت می‌گیرد. این اختراع ما را می‌آموزد و حتی به طرز به خود خاص می‌بیند. یعنی ذهن صنعی همان وقت به شما پاسخ دلخواه می‌دهد که شما را آموزد و داند که چه کسی با کدام سطح قابلیت با او مکالمه می‌نماید. پیش از همه ما گفته می‌تونیم که ذهن صنعی این خود یک از رویه‌های تکنولوژی اطلاعاتی میباشد و در رشد علم ذهن صنعی میتواند که در مثال گیریم کاری عالم را کم باشد آسانتر میکند. در مثال برنامه است که چت جی پی تی میگویند که در آنجا میتوانید استفاده برد و بعضی کارهایی که ما در طول 2 روز 3 روز اگر یگان مواد به دست آوریم این چت جی پی تی میتواند که در مدت خیلی کوتاه به ما کمک نموده موادهای لازمی را به ما دهد. ذهن صنعی аллакай ба одамон дар осон кардани корҳои хеш кӯмак карда истодааст. Масалан, он корҳои яҳелаҳо иҷро намуда маълумотро таҳлил мекунанд ва барои қарор қабул кардан ёрӣ мерасонад. Дар стратегия гуфта шудааст ки зеҳни сунъӣ бояд барои одамон фоидаовар, фаҳмо ва бехатар бошад. ба ёрии зеҳни сунъӣ одамон метавонанд вақти худро бештар барои омӯзиш ва корҳои эҷодӣ сарф кунанд. шояд дар зеҳни шумо суоле пайдо шавад ки ҳуши маснуӣ чӣ гуна метавонад инсонро омӯзад ё ҳатто бубинад. бисёр оддӣ тавассути алгоритмҳо. албатта зеҳни сунъӣ ҳамон ии гуфтагии мо хело корҳоро осон ва натиҷадор менамояд. барои адаптатсияи ҷумҳурии тоҷикистон хело воқеан зарурат аст барои рақамикунонии соҳаи иқтисод ё дар бораи беҳтарсозӣ масалан смарт вотер барои кишоварзон, смарт вотер энд нексус нигоҳҳо ва дар баробари ҳамаи ин тарзи истифодабарии зеҳни сунъӣ барои самти тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ равона карда шудааст. вақте мегӯем омӯзиш, маънояш ин аст ки зеҳни сунъӣ ба воситаи таҳлили миллионҳо мисолу маълумот омӯхта метавонад ки байни ашё робита ё шабоҳатро дарёбад. масалан, барои дидан зеҳни сунъӣ аз техникае бо номи коркарди тасвири рақамӣ компютер вижн истифода мекунад. ба он ҳазорон акси инсон ё ашёро нишон медиҳанд ва алгоритмҳо омӯхта мефаҳманд ки чеҳра чист, чашм куҷост ё як мошин чӣ гуна менамояд. хулоса, зеҳни сунъӣ на бо чашму мағзи инсон, балки тавассути формулаҳо, маълумоти калон ва қудрати ҳисоббарории компютерӣ меомӯзад ва мебинад. пеш аз омӯхтани зеҳни сунъӣ бояд дар худ фаҳмидани зеҳни сунъӣ бояд донишҷӯ ё ки хонанда аввал бояд ки мо барои омода намудани ягон набуд техникаву таҷҳизот, дар мисол робот, дар мисоли дигар мо омода намудани бесарнишинҳое ки айни ҳол мо дида истодем ки бесарнишинҳо хеле зиёд ҳастанд, ҷангҳои иттилоотӣ мебиёнд ва пеш аз ҳама омӯхтани зеҳни сунъӣ бояд дар мактабҳои миёна бояд мо фанни механикаро хуб донем ва хонем ва боз ҳам зиёдтар фанҳои механика дар мактабҳои миёна агар ҷорӣ шавад, ман фикр мекунам ки дар оянда зеҳни сунъиро дар тоҷикистон тамоми донишҷӯ, хонандагон метавонанд истифода баранд. пас аз омӯзиши зеҳни сунъӣ боз суоле пайдо мешавад ки оё он метавонад бидуни технологияи муосир рушд кунад? мо ин суолро ба мутахассисони соҳаи AI ва ҳуши маснуӣ пешниҳод кардем. онҳо ба мо чунин посух доданд. мо дорем технологияи рақамӣ, масалан дар баробари мо дорем
бинед ҳар рӯз як технология, як код, як чиз нав рафта истодааст. зеҳни сунъӣ сарчашма мегирад аз тамоми маълумотҳое ки махзан шудааст дар серверҳо, дар хранилишҳо, дар масалан захиравии облака мегӯем, ҳамон абрӣ, дар чанд чизо ҳастанд. Сарчашмаи ҳамаин пайваст мешавад аз он. боз як чизигаро мехоҳам қайд намоям. агентии инноватсия ва рақамикунонӣ аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ино як бисёр дар баробари зеҳни сунъӣ ино як портали дар сатҳи ҳукумат ташкил карданд, масалан egov.tg. ҳамин тамоми вазороти идораҳои давлатӣ дар ино якта мешавад ва сарчашмаи ҳамаин боз пайваст мешавад ба зеҳни сунъӣ, ҳамон искусствени интеллект. ва ман бисёр ташаккурам мекунам аз агентӣ, чунки ино ҳамон баррасӣ намудани зеҳни сунъиро ва пиёда намудани барномаи зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон оно дастрасӣ ва қобилият доранд ва оно хело ҳам ҳамон нигаҳдории абрӣ ва серверҳои хеле ҳам хубам доранд барои мутобиқшавӣ ба зеҳни сунъӣ. Технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ин интернет, компютер, телефон ва дигар дастгоҳҳои рақамӣ мебошад, ки барои суҳбат, таҳсил, кор ва ёфтани маълумот истифода мешаванд. дар стратегия гуфта шудааст ки ба ин технологияҳо истифодаи зеҳни сунъӣ имкон надорад. бархилофи зеҳни инсон ки дар асоси таҷриба ва табиат шакл мегирад, зеҳни сунъӣ ба муҳити пурра технологишуда ниёз дорад. барномаҳои омӯзиши мошинӣ, шабакаҳои нейронӣ, компютерҳои пуриқтидор ва дастгоҳҳои сенсорӣ воситаҳои зарурии рушди он мебошанд. бидуни технологияи иттилоотӣ мо наметавонем на алгоритм нависем, на модел омӯзонем, на маълумот ҷамъоварӣ кунем. ҳатто мафҳуми сунъӣ дар ин ҷо ба воситаи технология маъно пайдо мекунад. технологияҳои зеҳни сунъӣ метавонанд дар як қатор соҳаҳо аз ҷумла тандурустӣ, маориф, молия, саноат, нақлиёт, кишоварзӣ ва идораи давлат таъсисгузор бошанд. дар соҳаи тандурустӣ зеҳни сунъӣ барои диагностика ва пешгӯии бемориҳо, дар маориф барои таҳсилоти шахсони кӯмаккунанда ва таълим дар асоси эҳтиёҷоти индивидуалӣ истифода мешаванд. дар молия зеҳни сунъӣ барои таҳлил ва пешгӯии риск ва фурӯш ва хариди хизматрасонӣ истифода мегардад. саноат ва нақлиёт, инчунин дар кишоварзӣ зеҳни сунъӣ барои автоматикунонии равандҳо ва оптимизатсия барои беҳбуди корбарӣ ва коҳиш додани хароҷот хеле муҳим аст. агар гӯем ки мехоҳем зеҳни сунъиро дар муҳити ғайритехнологӣ, яъне бе компютер, бе шабака ва бе ҳисоббарорӣ инкишоф диҳем, ин ба мисли сохтани киштӣ дар биёбон аст. он чи зеҳни сунъиро зеҳн месозад, имконияти коркарди маълумот бо суръат ва дақиқии аз инсон бештар аст, ки онро танҳо техника таъмин мекунад. зеҳни сунъӣ бидуни технология пеш рафтан наметавонад, барои ин ки зеҳни сунъиро худ одам сохтааст ва баъзеҳо фикр мекунанд ки зеҳни сунъӣ метавонад дар ҷаҳон бидуни одам кори худро пеш барад, вале хато мекунад. ман фикр дорам ки ин зеҳни сунъиро ин як барнома аст. ин барномаро худи одам ихтироъ кардааст ва худи одам метавонад ки идора намояд ин барномаро. зеҳни сунъӣ ба истеҳсол ва хизматрасонӣ имконият медиҳад ки равандҳо автоматизатсия шаванд, хатоҳои инсонӣ кам шаванд ва самаранокии истеҳсолот ва хизматрасонӣ зиёд гардад. технологияҳои зеҳни сунъӣ барои пешгӯии талабот, оптимизатсияи захираҳо ва истифодаи иттилоот дар вақти воқеӣ кӯмак мекунанд. ин кӯмак мекунад ки маҳсулот ва хидматҳо сифатан беҳтар шаванд ва нархҳо паст шаванд. бидуни технология зеҳни сунъӣ танҳо ҳамчун як идея боқӣ мемонад. барои он ки ин идея ба воқеият табдил ёбад, ба як инфрасохтори пурқуввати технологӣ ниёз ҳаст. аз ин рӯ метавон гуфт ки рушди зеҳни сунъӣ ва технология яке бе дигаре маъно надорад. мо то андозае доир ба чӣ будани зеҳни сунъӣ маълумот ба даст овардем. акнун масъалаи дигарро матраҳ хоҳем кард ки оё рушди зеҳни сунъӣ боиси бекормонии одамон мегардад? ин нигаронӣ то чӣ андоза техника ва алгоритмҳои худомӯз
ҷои инсонро дар бозори меҳнат мегиранд, имрӯз ба як мавзӯи марказӣ дар муҳокимаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ табдил ёфтааст. ҳар эҳтимол вуҷуд дорад. биёед ин масъаларо низ таҳлил менамоем. зеҳни сунъӣ аллакай дар бисёре аз соҳаҳо, аз истеҳсолот то хадамоти мизоҷон самаранок истифода мешавад. системаҳои автоматии посухдиҳӣ, роботҳои саноатӣ, барномаҳои таҳлили маълумот ва ҳатто муҳаррикҳои таҳияи матн метавонанд вазифаҳои гуногунеро иҷро кунанд, ки қаблан танҳо ба инсон дастрас буданд. мувофиқи тадқиқоти институти байналмилалии мккинсей то соли 2030 зеҳни сунъӣ ва автоматикунонӣ метавонанд то 375 миллион нафарро дар ҷаҳон маҷбур кунанд, ки кор ва малакаи худро иваз намоянд. ин рақам бешубҳа нигаронкунанда аст, махсусан барои кишварҳое ки дар онҳо корҳо бо меҳнати дастӣ ҳанӯз ҷойгоҳи асосӣ доранд. аслан агар ки мо тарихан нигоҳ кунем, тамоми технологияи навҳое ки пайдо мешаванд, аввалан шубҳаҳо пайдо мешаванд ва вақте ки аввалан ягон технология пайдо шуд, ин бевосита ҳамчун рақобат ба фаъолияти кории инсон ҳисобида мерафт. дуруст қайд карда мешавад ки баъзе корҳое ки ҳастанд, онҳо пайҳам ё ҳаррӯза такраран ба такраран иҷро мешаванд, аз тарафи алгоритмҳои зеҳни сунъӣ иваз карда мешаванд. ин ақидаи дуруст аст, лекин ақидае ки инсон пурра, яъне 100% ҳамчун қувваи корӣ иваз карда мешавад, нодуруст аст. барои чӣ? барои он ки агар ки мо имрӯза шароитро нигоҳ кунем истифодабари зеҳни сунъиро, яъне бисёри дархостҳо ва амалҳое ки мо талаб мекунем аз зеҳни сунъӣ, ин бевосита аз тарафи худи инсон сохта шудааст ва талаботҳое ки барои иҷрошавии ин ва ё амали дигар гуфта шудааст, аз тарафи инсон сохта мешавад. аммо бояд тазаккур дод, ки таъсири зеҳни сунъӣ ба бозори меҳнат на танҳо манфӣ, балки дуҷониба аст. зеҳни сунъӣ ҳамзамон соҳаҳои нави фаъолият, шохаҳои нав ва ихтисосҳои муосирро ба вуҷуд меорад, ки қаблан вуҷуд надоштанд. масалан, таҳиягарони алгоритмҳо, муҳандисони маълумоти калон, яъне биг дата, мутахассисони этикаи AI ва муҳаққиқони рафтори инсонӣ дар муҳити рақамӣ, ҳамаи ин ба шарофати рушди зеҳнӣ дар бозор пайдо мешаванд. соли 1956 сол вақте ки ҷопония аввалин калькуляторро ино ихтироъ карданд барои беҳтарсозии математикии ададҳои математикӣ ба монанди кунҷи алфа, масалан 10 дараҷаву 20 сонияу 30 дақиқияти математикиро оно ихтироъ карданд дар ҳамин калькулятор. як қисм бисёр аз олимони ҳамон ҷопониё ино зидди ҳамин барномаи калькулятор буданд. яъне ки мутобиқшавӣ оно мефтанд не бояд фақат калькулятор набошад, ба кала фикр кунем мардум ҷомеа бесавод мешавад. вале бинед оста ба оста ино бояд мо шумо ба зеҳни сунъӣ гузариш кунем то ки мутобиқшавӣ шаванд. дуруст, дар оянда имкониятҳои зеҳни сунъӣ васеъ мешаванд. албатта баъзе касбҳое ҳастанд, баъзе корҳое ҳастанд ки аз тарафи зеҳни сунъӣ иваз карда мешаванд, лекин ба шакли пуррагӣ иваз кардани худи инсон ва захираҳои меҳнати он бениҳоят душвор мешавад. асосан агар ки мо гӯем қисмати эҷодии инсон, қисмати ҳиссиёти инсон ки дар бисёр самтҳои ҳаёти инсон истифода мешавад, ин қисм қариб ки душвор мешавад то ин ки аз тарафи зеҳни сунъӣ иваз карда шавад. зеҳни сунъӣ метавонад ҷойҳои нави корӣ эҷод кунад. онҳо метавонанд дар соҳаҳои нави технология, таҳлили иттилоот, таҳия ва таълим барои зеҳни сунъӣ, амният ва ҳифзи маълумот, инчунин соҳаҳои таҳия ва дастгирии робототехника мавҷуд бошанд. масъала ин аст, ки тағйирот дар бозори меҳнат ногузир аст ва кишварҳое ки аввалин шуда стратегияҳои омодагӣ ва бозомӯзиро таҳия мекунанд, аз ин раванд бурд хоҳанд кард. омӯзиш ва бозомӯзии доимӣ, таҳсилоти инноватсионӣ, ҷорӣ намудани фанҳои зеҳни сунъӣ дар мактабҳо ва донишгоҳҳо метавонад сатҳи тафаккур ва андешаи ҷомеаро дар баробари рушду тараққиёти ҷанбаҳои гуногуни ҳаёт ба марҳилаи нав
ворид кунад. сатҳи бекорӣ фикр мекунам на беҳтар мешавад, аз он ҷумла харидани дастрас ва харидорӣ намудани тариқи онлайнҳо ва якчанд мисолҳо ҳам аст. Масалан, шумо зеҳни сунъиро истифода мебаред дар самти тиб. шумо дигар намехоҳед ки пеши духтур равед, шумо фақат диагнози ҳамон бемории худтона дар дохили ҳамон барномаи ChatGPT менависед ки масалан ман фалон ҷоям дард мекунад, чӣ кор кунам? Вай точно шумо менависед аниқ ки кадом ҷои шумо дард мекунад, ба шумо то листи ҳамон доруро пешниҳод мекунад. агар ки мо масалан мисолҳои ҳаррӯзаи истифодаи зеҳни сунъиро гӯем, масалан ChatGPT, яъне инсон дар он ҷо бояд дархостҳои худро муайян кунад ва дар ояндаи наздик касбҳое пайдо мешаванд ки ҳамчун архитектори амалҳои зеҳни сунъӣ ба вуҷуд меояд. Яъне шахсе пайдо мешавад ки истифода аз таҷҳизотҳои яъне зеҳни сунъӣ метавонад вазифаҳои дархост кардашудро таҳлил кунад, муайян кунад ва барои натиҷа расидан онро рӯ ба сӯи амаликунии ин вазифаҳо равон кунад ки бевосита бо истифода аз манбаи кори худи инсон алгоритмҳои зеҳни сунъӣ ин амалҳоро иҷро хоҳанд кард. барои он ки агар ки мо дархостҳои дурустро барои зеҳни сунъӣ алгоритмҳои он пешниҳод карда натавонем, амалҳои ба мо дар кор иҷро карда намешаванд. ва аз ҳамин сабаб омӯхтани додаҳо, таҳлил кардани додаҳо, чӣ тавр алгоритмҳоро беҳтар кардан ё ин ки аз нав бозомӯзкунии худи алгоритми зеҳни сунъӣ бевосита иштироки инсонро талаб мекунад дар айни замон ва дар оянда низ. барои он ки барои зеҳни сунъӣ дафъ гардатонад ки кадом амалҳоро бояд иҷро кард ё ин ки кадом амал дуруст аст, кадом амал нодуруст аст, бояд иштироки инсон ё ягон шахси масъул дар ин раванд бояд ҳатмӣ бошад. ҳамчунин эҷоди платформаҳои нави хидматрасонӣ ба маҳсулот ки бо истифода аз зеҳни сунъӣ таҳия шудаанд метавонанд ба бозори кор таъсири мусбит гузорад. яке аз чунин мисолҳо ширкати ватании Zipple AI мебошад ки ба арзёбии қобилияти қарзпазирӣ тамаркуз мебошад. дар айни замон дар Zipple беш аз 50 нафар кор мекунанд ки аксари онҳо муҳандисони омӯзишии мошинӣ яъне ML инженерҳо мебошанд. дар натиҷа метавон гуфт ки зеҳни сунъӣ метавонад дар оянда ҷойҳои кории одамонро тағйир диҳад, вале набояд онро танҳо ҳамчун манбаи бекорӣ ҳисобид. он метавонад омили пешбарандаи рушди иқтисодӣ ва таҳкими малакаҳои инсон низ бошад. таъсири он вобаста ба сиёсатҳои давлатӣ, сатҳи маълумот ва омодагии инфрасохтор дар кишварҳои мухталиф гуногун хоҳад буд. таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои охир ба рушди зеҳни сунъӣ дар кишвар равона гардидааст. қабули стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, таъсиси 3 озмоишгоҳи зеҳни сунъӣ, ташкили шуъба ва лабораторияҳо вобаста ба самти зеҳни сунъӣ дар донишгоҳҳои кишвар ва омода намудани мутахассисон дар зинаҳои бакалавриат ва магистратура аз рӯи ихтисоси зеҳни сунъӣ гувоҳи гуфтаҳои боло мебошад. чаро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин самт аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир намуда истодааст? барои ҳамқадам будан бо замони муосир ё омили дигар? биёед ин масъаларо низ таҳлилу арзёбӣ кунем то бидонем ки сабабу омилҳо чистанд. ҷумҳурии Тоҷикистон қадамҳои ҷиддӣ барои рушди зеҳни сунъӣ гузоштааст ки муҳимтарин нишондиҳандаи ин раванд қабули стратегияи рушди зеҳни сунъӣ барои давраи то соли 2040 мебошад. ин стратегия ҳамчун як қисми татбиқи ҳадафи 4-уми стратегияи миллии саноатикунонии босуръати кишвар таҳия шудааст ва дорои ҳадафҳои мушаххас, афзалиятҳо ва вазифаҳои амалӣ мебошад. моҳи сентябри соли 2022 стратегияи рушди зеҳни сунъӣ то соли 2040 аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ шуд. ин ҳуҷҷат барои расидан ба яке аз ҳадафҳои муҳимии давлат
саноати кунунии кишвар қабул шуда, мақсади асосии он беҳтар кардани зиндагии мардум, рушди иқтисодии рақамӣ ва омода кардани ҷавонон дар соҳаи зеҳни сунъӣ мебошад. гарчанде ки Тоҷикистон худаш намуна барои аксари кишварҳо маҳз дар соҳаи зеҳни сунъӣ мебошад, Тоҷикистон метавонад таҷрибаи кишварҳои пешқадамро дар соҳаи зеҳни сунъӣ аз ҷумла Чин, Эстония, Ҳолланд ва Сингапур омӯзад. Чин дар татбиқи зеҳни сунъӣ дар соҳаи тандурустӣ ва саноат ва таҳияи стратегияҳои миллӣ барои зеҳни сунъӣ пешсаф ҳаст. Эстония ва Ҳолланд барои пешрафти зеҳни сунъӣ дар идораи давлат ва сиёсати рақамӣ намунаи хуби ҷомеаи рақамиро нишон медиҳанд. Сингапур ҳамчун як маркази муҳими иқтисодии рақамӣ ва зеҳни сунъӣ дар Осиё таҷрибаҳои муфидро дар соҳаи рушди технологӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ пешкаш мекунад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дарк кардааст, ки зеҳни сунъӣ танҳо як технология нест, балки як воситаи таҳаввулоти куллӣ дар соҳаҳои иқтисод, маориф, тандурустӣ, саноат, кишоварзӣ ва дигар бахшҳои ҳаёти иҷтимоӣ мебошад. бо дар назардошти вазъияти ҷаҳонӣ ва рақобат дар бозорҳои байналмилалӣ, истифодаи зеҳни сунъӣ барои баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ муҳим шумурда мешавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон стратегия то соли 2040 қабул карда шудааст барои пурра ба гузариш ва беҳтарсозии тарзи истифодабарии аз зеҳни сунъӣ. ин ҳам бошад дар сатҳи ҳукумат қарор қабул карда шудааст, як барнома стратегия аст, ино дар амал татбиқ шуда истоданд ва зеҳни сунъӣ ин бисёртар равнона шудааст дар бораи иқтисодиёти рақамӣ, истифодабарии онлайн дархостҳо ва дар баробари ин беҳтарсозии самти зеҳни сунъӣ дар самти кишоварзон. Масалан, шумо агар истифодабарии оддитарин чизро бибинед, тарзи обёрӣ кардани заминҳои ҷумҳурии Тоҷикистон барои кишоварзон, ино ҳам як смарт калима ҳаст. тарзи ҳамон сурат ҳисобкунакое ки об аст, инҳоро аз тариқи телефон онҳо истифода мекунанд. Масалан, вобаста аст аз самти зироати онҳо кошта шудааст, масалан картошка бошад, об бошад, инҳо метавонанд тариқи смарт яке онлайн ҳамон зеҳни сунъӣ тарзи обёрии онҳо истифода баранд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солҳои гузашта ба масъулин ва ниҳодҳои барои рушди иқтисоди кишвар дастур дода буданд, ки ҷиҳати таҳия ва васеъ истифода намудани технологияҳои муосир дар соҳаҳои иқтисодӣ стратегияи миллӣ зеҳни сунъӣ таҳия намоянд. ва баъд аз таҳия намудани стратегияи миллӣ зеҳни сунъӣ бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори нахуст дар Осиёи марказӣ стратегияи рушди зеҳни сунъӣ қабул гардид. ин стратегия то соли 2040-ро дар бар мегирад. инчунин консепсияи рушди иқтисодиёт дар давраи солҳои 2040 низ қабул шудааст, ки метавонад заминаи хуб барои рушди зеҳни сунъӣ дар кишвар гардад. тавре дар стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 омадааст. дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд 2 озмоишгоҳи зеҳни сунъӣ бо маблағгузории бахши хусусӣ фаъолият мекунанд. ин озмоишгоҳҳо асосан ба таҳияи алгоритмҳои зеҳни сунъӣ дар бахшҳои молия, телекоммуникатсия ва дигар самтҳои иқтисодиёт машғуланд. ин озмоишгоҳҳо технологияҳои омӯзиши амиқ, омӯзиши мошинӣ, коркарди забони табиӣ ва пешгӯии компютериро барои ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ, иқтисодӣ истифода мебаранд. 3 озмоишгоҳ аст дар якчанд қаламравии ҷумҳурӣ ва агар ки мо ба ширкат стартапҳое ки вобаста ба зеҳни сунъӣ рушд доранд, якчандҳо вуҷуд доранд. аввалан худи ширкати Zipil AI ки яке аз аввалин ширкатҳое буд, ки бевосита бо истифода аз коркарди маҳсулотҳои зеҳни сунъӣ дар соҳаи молиявии кишвар корро оғоз намуд ва айни замон бо якчанд бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии кишвар ҳамкорӣ мекунад ва аллакай алгоритмҳои зеҳни сунъӣ дар раванди кории онҳо ҷорӣ карда шуданд. ба ғайр аз ин дигар ширкатҳое ҳаст, ки вобаста ба соҳаи зеҳни сунъӣ кор мекунанд. ин масалан Epsilon ки дар доираи хизматрасони давлатӣ фаъолият мекунад,
ذهن AI در دوره تحقیقات ها و آموزش های مدل های فوندامنتالی ذهنی سنی در اولین شده در تاجیکستان فعالیت می‌کند، برای اینکه اکثریت مدل ها یا اینکه الگوریتم هایی که استفاده برده میشوند این الگوریتم های از خارجی هستند و آنها به همه دسترس هستند. یعنی شما نظر به دیگر شرکت ها یگان فرق کننده ندارید و مقصد اساسی مثلا ذهن AI این برپا نمودن اولین الگوریتم های ملی از جمهوری تاجیکستان تا اینکه ما یک خصوصیت فرق کننده یعنی پیشرفته در دایره رقابت رشد ذهنی سنی هم در منطقه آسیای مرکزی و در جهان نیز داشته باشیم. این چنین باز مثلا دریا AI هست که وابسته به کارکرد الگوریتم های ذهنی سنی در اساس مرکزی داده ها وابسته به از استفاده بری قوه انرژتیکی سبز، یعنی تاجیکستان دولت اقتدار انرژی سبز است و در آینده طلبات به بعضی داده ها کارکرد داده ها زیاد می شوند. در AI مقصد گرفته است که اولین مرکزی داده ها برای الگوریتم های کارکرد ذهنی سنی در تاجیکستان برپا نماید استفاده از قوه نیروی سبز. باید قید نمود که агенти инновация و تکنولوژی رقمی کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی مرکزی حاکمیت دولت جمهوری تاجیکستان می باشد که پیشبرد سیاست یگانه دولت را در ساحه رشد اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی عملی می نماید. اینچنین در استراتژی آمده است که برنامه میانه مهلت رشد اقتصادی رقمی برای سالهای 2021-2025 به رقمی کنانی ساحه معارف توجهی مخصوص ظاهر نموده است. برنامه‌های آموزشی در بخش ذهنی صنعی در مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی جاری گردیدند. انشاءات تعلیمی از جمله دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان، دانشکده پلی‌تکنیکی و مؤسسه‌های دیگری تعلیمی در شهرهای اسفره و کولاب دارای لابراتوری و شعبه‌های ذهنی صنعی می‌باشند. در جاری کردن اختصاص ذهنی سنی تاجیکستان به حد پیشرفت می‌باشد، برای اینکه علاقه از سال 2021 7 دانشگاهی که زیرتابع وزارت صنعت و تکنولوژی نو هستند آنها اولین شده این اختصاص را وارد کردند. یعنی البته ما وقتی که این عملها را اجرا نبودیم ما کمتر آموزش گذراندیم که برای چی این ضرور است. اولا چیزی که دیدیم بعد از 3 سال گذشت علاقه تکنولوژی ذهنی صنعی یعنی یکی از تکنولوژی پیشرفت دنیا شدن که امروزها همه درباره آن گپ میزنن، همه میخوان آن را استفاده برن و همه فکر میکنن که در کدام سمت آن را استفاده برن. لیکن اگر که ما موقع اساسی ما در آن بود که باید از آموزش خود ساحه معارف آغاز نماییم، یعنی دانشگاه کردن. امروز در سال 2025 علاقه قریب 10 دانشگاه این اختصاص را دارد و مقصد نوبتی ما این مستحکم نمودن بعضی تعلیمی دانشگاه‌ها و دانشگاه‌ها می‌باشد که علاقه این اختصاص را جاری نمودند. برای چی؟ برای اون که وقتی که ما تحلیل می‌کنیم معلومات‌های ساحه معارف یا اینکه برنامه‌هایی که وابسته به همین اختصاصات تهیه کرده شدند آن باید قریب که همه روزه باید آموزش کرده شوند که یگان تکنولوژی نوی که پیدا شد باید در آن وارد کرده شود. برای баланд бардоштани сатҳи иттилоотии ҷомеа оид ба зеҳни сунъӣ зарур аст ки барномаҳои омӯзишӣ ва курсҳои махсус рушд ёбанд ба зеҳни сунъӣ дар низоми таҳсилот ҷой дода шавад. дар тоҷикистон аллакай академияи зеҳни сунъӣ таъсис ёфтааст ва фанни зеҳни сунъӣ ба таври пилотӣ дар баъзе мактабҳо ҷорӣ гардидааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди зеҳни сунъӣ як қатор ҳадафу вазифаҳои аниқро низ муайян намудааст. аз ҷумла таҳкими нерӯи инсонӣ ва омода намудани кадрҳои рақобатпазир, ҷорӣ намудани барномаҳои омӯзишӣ ва кафедраҳои махсус дар муассисаҳои таҳсилотӣ, таъсиси кафедраҳо ва факултетҳои махсус барои зеҳни сунъӣ дар 7 донишгоҳи кишвар то соли 2026. пешбурди омӯзиш ва таблиғот тавассути васоити ахбори омма, барномаҳои телевизионӣ ва ташкили курсҳо дар тамоми минтақаҳо. ҳамзамон дар стратегияи қабул гардида мушкилоти ҷиддие низ оварда шудааст. норасоии кадрҳо, адабиёти таълимӣ, заминаи техникӣ ва дастрасӣ ба интернет ки ин масъалаҳоро низ ҳамчун самтҳои афзалиятноки ислоҳ дар назар гирифтаанд.
اون برنامه آموزشی که مثلا ما اولا سال 2021 تهیه کردیم به واسطه با خودی دانشگاه ها امروزها باید علاقه تغییرات ها وارد کرد چونکه در 3-4 سال اخیر یک چند نوگونی ها در ساحه معارف و خودی در ساحه ذهنی سنی وارد کرده شدند که اینا باید دقتی عمیق داده شود تا اینکه از آموزش این نمودی الگوریتم ها ما در قفا نمونیم و همزمان ما بعضی با مکتب های شخصی در شکل پیلوتی آموزشی در ساحه ذهنی سنی به واسطه با خود خوانندگان مکتب ها آغاز نمودیم. مقصد از آن بود که در نوبت اول ترمین هایی یعنی که لغت های آموزشی عمومی درباره ذهنی سنی چیست، آن را چطور باید استفاده برید، آینده چی می شود، همین معلومات های بازوی را برای خوانندگان پیشنهاد کنیم که تا اینکه آینده آنها توانند فهمند که این چی است و مثلا قرار قبول کنند که در آینده در همین سمت کار میکنند. برای آن که بغیر از دانشگاه و مکتب ها ما در اکوسیستم خود اکادمی ذهنی سنی هم هست که آن تعلیم کنندگان میتواند درس‌های عمیق را وابسته به ذهنی سنی پیشنهاد نماید. باید گفت که جمهوری تاجیکستان در سمت رشد ذهنی سنی مرحله اولیه تشکل را پسی سر می کند. با وجود مشکلات جای داشته، اقدام‌های نظررس در ساحه معارف، تحقیقات، آماده سازی متخصصان و جاری نمودن تکنولوژی‌های رقمی نشان می‌دهند که کشور ما مقصد دارد در آینده نه تنها استفاده کننده بلکه تهیه‌گر برنامه‌های ذهنی سنی باشد. توجه خاص دولت به آموزش نسل نو و همکاری بین المللی می‌تواند زمینه استواری رشد این ساحه مهم را فراهم آورد. ذهنی سنئی دیگر یک نوآوری دورنمایی نیست بلکه واقعیت امروز است که به نظام معارف و زندگی انسانی راه یافته است. آن با قابلیت آموزش، تحلیل و تصمیم گیری می تواند محیط تعلیمی را تغییر داده، آموزگار و خواننده را در راه به سوی دانشمندی همراهی کند. اما مهم است که جامعه آن را همچون یک وسیله مثبت نه همچون رقیب بپذیرند. جای هراس نیست، زیرا ذهن سنئی آفریده انسان است و محض انسان می تواند آن را درست راهنمایی کند. هر تکنولوژی که با نیت نیک و فهمش عمیق استفاده می شود می تواند ثمره بزرگ آورد. پس آموزش و استفاده مسئولیتناک ذهن سنئی کلید رشد استوار معارف و نیروی ذهنی انسانی است. بینندگان گرامی، این بود برنامه نوبتی معارف و زمان. برنامه‌های ما را پیگیری نمایید تا از نوگانی‌های علمی بیشتر با خبر گردید و از نبض جامعه آگاه.